yakrabetik, inshallah, shuhadi, shuhada. Yes, hello guys. Andito na naman po kayo sa aking channel. I am Kai Flores, by the way, and thank you so much for dropping by po sa aking channel. Before anything else, gusto ko po kayo lahat kumustahin. Kumusta po kayo? Naway okay lang po kayo. At ngayong araw po na ito, bigyan niyo po ako ng pagkakataon upang po pasahin na naman po kayo. Entertainment na naman po ang aking ibibigay sa inyo. Dahil po, actually, ang dami po natuwa sa Arabican ko, dun sa prank call ko po na iyon last fun video ko. Ngayon po, isa pong request nila is mag-speak Arabic po ako at susubukin po ang aking speaking skills nito. Ngayong araw po na ito, with me is my secretary. Siya po ang magtatanong po sa akin in English at sasagutin ko po in Arabic. Pero, hindi naman po talagang straight taga-Arabic at hindi talaga yung standard talaga ng Arabic. Conversational, conversational Arabic lang po gagamitan. Yung mga taga-Middle East po, kapag nakakausap niyo po yung mga ibang lahi na mga Pakistani, Indian, yung mga conversational, yung mostly na ginagamit na word, yun lang po ang aking alam actually. Sa mga tunay na Arabic po dyan, wag po kayong, wag po kayong medyo, baka ako ilait-laitin yung aking Arabic. Katawahan lamang po ito, daway ma-entertain po kayo sa aking gagawin na to. Sana po natin, pero bago po lang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe at nanonood po ngayon sa video ko, please subscribe na po sa aking channel and also follow me on my Facebook page, Kiter Flores Official. Hit nyo na din po ang notification bell para ako notified po kayo sa aking video. Okay po. So, let's start. Okay, Secretary, let us start. Hello guys, how are you? Assalamualaikum, كيف حالك شو أخبارك يا شباب شو أخبارك يا نفرات شو أخبارك يا صديق. I'm Kai Flores, and in today's video, I'll be speaking mostly Arabic and less English. أنا كاي فلوريس and اليوم vlog من أنا يسوي كلام عربي بس شوية إنجليزي ما مش يعني 100% مشان عربيك ملأنا بس عادي مش عربيك أصلي. إن شاء الله شو كلام ملأنا إن شاء الله أنت فاهم تمام. Okay, will يعني try my very best. Okay, Secretary? يلا. How was your day? يعني اليوم عادي. شو يعني؟ عادي. مش يعني 100% ممكن 75 بس ما مش 100%. What did you do for today? اليوم الساعة 9 أنا في شغل ساعة 1 كلاس already وبعدين يصير بيت سوي jogging exercise شو بعد أنا يسوي طباق مال باستا أبيض معلوم شو باستا أبيض كربونارا يعني شو. وبعدين أنا موجود سوي جر زيادة. How did you learn to speak Arabic? ممكن قبل 5-6 سنة أنا دخل الآن هذا بعيد زيادة. في فريند في صديق عربي ولازم سوي كلام عربي مشان في شغل ملنا لازم كلام عربي سوي تعليم عربي لازم. That's why يعني I know how to speak Arabic. Do you have Arabic friends? أيوة في أنا في مصري فريند في سوري في أردنية في شو بعد أيوة أنا في صديق عربي. Do you have any favorite Arabic food? كتير. I like biryani laham. I like قلاوة. I like غريبة. I like كنافة. I like شو هذه بسلة لحام. أيوة كتير too much. هو Arabic يعني food. How many Emirates in the UAE have you gone to? ولا كلش سبعة Emirates. دبي أبو ظبي جايرة شارجة عجمان الكويت
Rasal kayo. Syubaad. Aside from Arabic, do you know any other language? You know, I know Hindi. No, kidding aside. Bas Arabic شوية. Hindi la. Bas accent mal Hindi. I know. I speak Filipino, English. I speak Ilonggo, Hiligaynon. That's it. Can you count numbers in Arabic? يا أكيد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 شو بعد؟ How about 100? 100 يعني 100 1,000? 1000 1 million? 1 مليون Okay, let's try. 235. 235 4,575. كم؟ 4,575. 4575 Last, 11,785. 11785 شو بعد what more what else شو بعد What is the most common Arabic word expression you always say? يقرب بيتك إن شاء الله شو هادي شو هذا أنو بياني شو هذا what's that يقرب بيتك is the expression if you don't like something. Hope your house will be destroyed. يقرب بيتك. Learned that from my friend in Al-Ain. Okay. Translate these words in Arabic. How much? Come. Spoon, fork. Shuka, kashuka, spoon and fork. Car. Sayara. Thank you. Shukran, mashkur. Welcome. If welcome yani afwan. When you tell thank you so much yani shukran kitir here is much more. Left, right. Yasar left, right yamin. Yes, no. Yes yani tamam o wala aywa no yani la no Come here. تعالي Enough. بس Go. سير No money. ما في فلوس Describe yourself in Arabic. يعني أنا قيتر فلوريس حلوة بس حلوة جميلة شو بعد أنا با what else شو بعد Greet your viewers, subscribers in Arabic. يعني Kaisters all my subscribers inshallah so be subscribe to my channel please do like English na po tayo tapos na please thank you so much for watching guys thank you I hope na-entertain po kayo and nag-learn po kayo ng mga simple conversational Arabic sa araw na ito may natutunan po kayo at na-entertain po kayo sa aking video na ito thank you so much please bago po matapos ang video na ito please do subscribe to my channel Kaiter Flores and like, comment, and don't forget to hit notification bell para notified po kayo sa aking mga upcoming videos pa po. Thank you so much. Abangan nyo po ang aking mga upcoming videos pa sa susunod kasi meron po tayong mga konting twist po sa aking video. I will be more entertaining. Okay, doon pa rin po yun. And helpful. May matutunan na po tayo kasi malapit na po tayo doon sa katotohanan. Kaya medyo focus po tayo doon sa katotohanan. Medyo magseryoso po tayong content. And yun na po mga kaganda. Thank you so much po. Until my next vlog. See you again. Much love. And God bless. Bye. Looked up, oh, it's another year.